नमस्कार, हम ज्योति मिश्रा मिथिला गीतमाला चैनल में अहाँ सबके स्वागत करे छी। एखन हम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र के पाठ कर रहल छी। अहाँ सब सुनबै, नीक लागत तो लाइक शेयर कर देब। सौराष्ट्र देशे विशदे रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतं तमर्जुनं नमामि संसार समुद्र सेतुम् अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसन्तमोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। याम्ये सदङ्गे नगरे तिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोर्गाद्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे। सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे। सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यं डाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथ नाथं
श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारितरे स्वभावं गृह्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मय द्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुजाति भक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च।